Ya, kalau maya punya malu tak kuat sih. Maka maya di faiba, ngomong sih bias. Kalau kaya orang yang lalu, kalau ngambil nasi kaya pun maya, dia kuat sekali. Semua lo orang ini, tapi ini aku pilih film ini malu semua. Ayo bias bukan. Maka dia gila walau ini, saya fakau. Aku fumar orang yang miskin, orang yang fumar, kami sangat tinggi, kau semua faham apa malu. O faya o Nil, Pedro, Schmidt, faz uma máquina lobiar com o dinheiro o humano. Sua noção é que o sangue no filme aquele que está aí no filme, sua foi lá o sunga que está com malu. The revolution, the founder, Honorable Lauri Leogera, olha aí o Afonso Schmidt, a filme está a capinetar, la suma do sul, sempre justa. A filme foi facinho, mas sem uma facinho. O facinho é a mesma coisa da suma, para algo que vale, ele faz aí. Uma mano com a guia de usar. Nem vai responsar. Eu ganhei a bola, o irmão assim, e a fome foi de céu. Pica pera de queira, with pizza. Não foi o bebê, Christian Fury, o tempo foi lá de Macarena, o outro na roda. Eu fui Kako uma que é mesmo porque o mundo não é como se kako mundo sobre como foi a pia que foi a política isso tá eu lá com a série eu sou eles têm que estar com a maluco aí na franja mais será que você uma boa e pronto foi com a coroa e vai a cidade sabe o a filmar kind of like out. But in some countries, like even Australia, when an MC addresses a forum like this or an audience of this magnitude, they will always pay tribute and respect to the custodian and the owners of the land, both past, present, and in the future. Leo kaya ko yung may fuma, ya o farkon na mga libro. Tapi kalau nggak punya musim, saya bongkar. Kalau mau main lepas, ya. Ini malu ya apa lain. On behalf of our president, like to welcome you all, members of the diplomatic board, Your Excellency, David Ward, British High Commission in Samoa. I always remember at your birthday in June. And also member of the diplomatic corps from Australia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the official opening of the 34th Wailima Marriage International Sevens Sports Edition 2022. Ya, kalau waktuเราเที่ยวปาร์ตี้ya semuanya dari kita terus isi saling alur. Yeah, I was asked to prepare this short service in Samoan. We have some English speakers here. My apologies, if you don't understand my English, it's not my fault. It's the Christian's fault. I brought with me that Samoan Bible, but I find it's too heavy now, so I have my phone here. There is some Bible verse inside that we can use it this evening. Ya, afai tato, le sofa tamam, nelo meman paia. Ame se vai tave
you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks the door will be open. There are three main words or key words in this short phrase: ask, seek, and knock. I know Maris is a club or an organization who always asks. They ask the Lord, they seek the Lord, they knock the door of the Lord when there is no money in their bank account. They seek the support of our sponsors when we need help. But today, we are reminded by the gospel, we have to seek the Lord at all times. We have to ask Him for His blessing, and we knock the door to Him so that He will open it to us. I le nei tāpena ma tōsu mai whā o le taitofitu kamalisi na tō tutu I le atua na rofangia I a se tātou o tunu I pui whama. I whapena whara na tātou tutu I whaitatoa I a tatana mai ana whamanianga mō Samoa I a maisio o tātou karapu malisi na I a avea I a tāloma a tāpena atu I a awase nuia mō Samoa and ask tātou alam atu I atua ina I a soasoani mai a tātou. I would also like to take the opportunity to say something about yesterday's celebration. Yesterday we celebrate the rights of women or the protection of women. Maris, kako, kepiduia ya kako kinga. The name Maris comes from the name of a lady, and the lady is our Mother Mary for all Catholics. And therefore, it is our obligation as Maris, since we are all men, we must protect the rights of women. You cannot be a Maris if you don't protect the rights of women. And you start that from your own family, from your own children. So, if you have a Maris, ya vea tātou taitofitu rea mea whai. Whaailoa atu I tupulanga Samoa. E le whea, e le whetau, e le sa, e le monu. E sa waina o tamantai I to tono tātou waina. Ia tātou tutau. Nea tua whaktaitele mon nea fiafi. O mātou whaktastasio sa waina. O marisi na whawane mai le aina. O marisi e iaia ngama. O le whiaro whani, o le whiaro ta. Ma te tau sia, nenea fianti, ia mātou sa ili la mo fio, mātou tutu I la mo fio, mātou I la mo fio, ina ia rofangia, whamanuia le tāpenanga, al presteine, ia marakalampo marisi, ia mo taito fitu, ia tāronga tāpao, māro ele ngata ia o Samoa, whamanuia I tamatuai presteine, ia whamanuia for the film minister, mātou whenga iai fo nei e fiafi, ia mas nisio suyo le mālo, company of business, Vodafone, Digicel, and all our major sponsor, please God reward them abundantly. Ia whamanuia tina umalawa o Samoa, ui puia I lato, ia whaktaua I loto o tama, e puia o tina manato ai lato. Nenei e fiafi, e whaktasi mai oe, e mani ai mea umalawa mātou whaia. Renana mātou staro, mātou morena, mātou sofa Yesu, lo mātou rei. Amen. Ya, e whaina tātou staro nei e fiatu, whaktaitele ai mātere, ia whaktai o tō wala o ei noa. No, visili prestene manis, why do you always ask me to say the prayer? He said, Father, one reason, you're always short. And then, when your prayer is short, your envelope is big. Como viva a pupu como África aí o pupu mas tem música agora pupu aí de rola com a tomada hey we are for the prestene yeah we are for the film in start that fantasia and mais o tá uma e a fantasia aí mauto e nunca ia ter o uma o pai mais o tina amanhã ale tua yona na uma e tama me aro para na pakia amen
Thank you, Father. Rest assured that your envelope probably be 2,000 with all our blessings. Ya Allah tu Father tua, wale tarino fa umul martan leo ni ya Yesu Kristo. Que voy a soe. Ya te fa que vas foi, da fioma do tola, na rosa. Ale murió por su mato china. Ya, se fue aquí matanua, masas. Ministar Shloma, ya elefo kau mai ya wa anu ta ko kalam masani la ka kalam ni tu la fa pia ye ina va de ofi ya tala lo ye ta to fitu ya for the sake of our non-Samoan speakers, the other in essence is of real significance in our culture. It's a ceremony to welcome very important people, to meet your friends, families, whether you are enemy, friend, foe, we always come together and have the other. Because why? Because each has symbols and signifies most of our cultural belief. The other pole signifies the table that we all dine from, and it's like the banquet table that Jesus and his disciples had their last supper before crucifixion. The cup made out of coconut husk symbolizes growth. And wine, brotherhood, because we drink it from the same cup. We share. And the other juice itself, we are in the Lent season. And that is why I'm wearing the purple. Because the purple is the color of the Lent. It reminds all of us to slow down and think and reflect about the sacrifice that Jesus has done for all of us. The other, in essence, symbolizes the blood of Jesus Christ that was shed on the cross for you and me, and that is other. Without further ado, let us now turn into our most sponsor speaker and our speaker in God's loving kindness. Jacob Aramo, bye, to Maria, and also to so
Good luck in your 34th season. Soi fort. Ja, da war meine Natur. Seine Natur der hier von kleinen Tag mal 15 oder noch von der Lei. Ja, da legt der Tour von Moin so vor. Awal dari Tuhan dan berdoa dia yang bergerak dia pun ini dia membaru kapal maru bisa kapal maru dia Tuhan sama dia dari pelaku Maris kalau dia itu sama dia pak ingat taruh dia sudah ingat macam sama macam perang ya Representative of Australia High Commission, your cup is coming. saya membela Kau great kalau dia main. Isi mana? Kau great kalau dia main. Terus tengok kalau dia main.
Ia moni mafutanga. Patai atu I pāngau malam. O tau lango ai. Le lo tau alofai le tau nui nei whamoimoi whape o tatou malo. Cheers to our Mother Mary and all the ladies in the house. Ale mame, au fiau mai pusil, la kisao. Kalau oi kurang percaya. Awak ni dah tua. Tapi orang presiden man kelap Maris. Dia jalan apa buat? Oh, Malele tua ni me famonianga mo famomoe marisi tol so fata sanga mana tua yo tatu tua ama taina le tamio sanga le ngata foilea o so ta alo e me se foi o failangi folanga ilalo la fa maru maris on vi famomoe on vi la fiaf on vi Kasi kayo kaya, dua aku, siapa sama, kali ini pulang bersama, Ya, patai le tu, mau aku. Thomas. Dia mai moi kelap pemanis mencoba koi koi sultan sul baka usapan kam faina dia ngai yo suyo tingo no yai fa ai la ko na makalia mai nei kam faina dia la na kelap pemanis dia ngato nakapi ko mo sana ia awati na esku naman biale okay moi fatan fatu manfaat baru ABCS é o ar da machofa. Portanto, aqui, até não foi lá onde se foi aí no caso normalíssimo. O filme foi uma boa. A filme da telefone no caso abrir o voto sobre a força fá. Onde se foi no filme do fora de aí. Já, mas na ABCS, o plano foi maluco. Memang fala menung, yang bala feel
ia ai no tama. Tama mai na le songa tu ko le fa ma la tawa. Ai me tai le ma o ki. Ya, ala to fasia. Ya no me ni mai ki ana fa ni no na ma ya. Amo da to fasia la do na. Le o amo se ta se le barushi. Na ta no ni mo o fa fasia la. Eu vou dar o front page no Facebook. So ini revolution sama. Nama mereka menguai ya. Kalau lawan nasi aku nak tahu apa. Kalau pada rumah kita ini malu. Kalau ini pun dia orang kita dah kita malu. Ya faham saya ya. Kita tu fasik masan dia formalis. Mana tu orang dia dia tu dia tak tu. Kuweka tena kesho kulamana duniani sababu kwa malafu ayo kama falo mnatu leo wa kitai kwa kufata maswali kitai ya usama toloa kwa mnatu leo wa fati sina wale wafanya fotokoto kwa yeye ndio maana mnauma kwa wale yafi wanafanya mweka huo amemurupe natofa wakati wa Imarisi na sogole tele ya na watu sofa ni tu wa sema kusikia so ndio wafu watu wa ofisi ya fatu mina ndio wao baada ya vile kwa ofu hapo ya na fatwa ndio hiyo leo swali la wafu katika Imarisi kalau fakir ini memiliki usaha masuk ya fakir wilayah kami usaha kita rumah kami usaha kita tu sekolah kita tu mesra polisi dia polisi apa ya kalau leva penas na mana leva tintiai dia manfaatkan dia usaha masuk bila nak berespek mau na sala musuh saya kama mwele katu mafuta fata shule ila na wema sa fobao koko oleo tatu to ma yemria fiafi tatu robia dos fata sa de tatu tawa me ina de fama mwele tatu ai na malis dia mo tatu himo shita de palama ai de palatal tu for man ai de fulo monomo de na wema Salvador, socorro, caso da justiça. Mulher não faz aquele, não o caso do mundo. Ele não está na tato, para não esse foi o sua alma, dessa alma sua, tato faz uma moeda, isso o sua alma uma lá. Isso foi o falar com John a alma que uma né, ele é tudo tato, só vai uma porta. Vai ler no fai que está com a uma falsa na noite eu me tenho que na realidade não aí um lá que um lá que tudo vai uma lá tá algo mas mesmo só é lá de nascer da nossa missão não é mas também vai depois tá com cuida tá com o sila tá com estadia medica tá com mais que pina memória Data usama ite. Leo wa todos fatos. Por tudo na letra na família dele. Ele havia feito fatia da nana na uma. Lá foi ele família. Ele se na nana. E fazia foi na toda na malice. Fala mesmo tá com. Não falta se uma lava ele tá com tudo. Kama fanau felapa na mayo fale lo taala ya ayu lo le fa ti tia foi le na fa kai company malapa le ka ko fa sa so ku ta ko fo ku ta ko isa ya ku fo ta ko company mas fa vai ko kama lao sa ta fa ya memories were gone never be forgotten. Ya, tapi na foi to shiri ya to. No foi na kana kita na mafuta. Ya
na roba kai ka mai te la pe te la na te ta fai ta pe na fo la na no te ia na ku lava ole na bu sa ko ta roba te na fa awa te na to ma le na na te na su te wa len ka ku sponsors ya te na ka na mai na ma fa no moe ni ka ro te na fa ta Memoria tu famalo. After for ilesa ver cristiane de no nei que me famalo me conheceu. Não foi tão logo, não foi até cair, mas a cada foi melhor. E foi tão só meter e a malha jinna trelenta com. E a dia de que foi ona. Ai mai tal de que faz uma na família dia e a uma mai tal watch. Olo, claro, vai nisso, tudo todo, não foi assim, não ele na tayo do swafa ya fafkai fa mo na no te fakta na lita ko ka mona fa ma isi na ko fa ma ko wai ada tu ta ulo ma isi re ko pik ali ya to lai ko pik fa ko there's no politics in marriage wala mama swing or fa na lo tu sa me uma it's only a government day Apakah kau mana kau lain? Aku yang kau filik nasa mau di baik tak ni matu kuliah. Kasih dah pada orang ini dia sama cuma kalau kamu boleh sahaja jangan minta kamu masih betul dia itu isi mana fisik. Yang kau tu fisik tu deh, kau masalah apa? Besar apa kamu? Kau masalah kau dalam boleh sahaja kamu kita masalah Al-Tal ya wali solpuri kahit sa mga na meron talo mo ng buhay kaya ya sa mga yung type kung alfa mo buhay tawa pamilina kasi datos po klap kaya doy na kapati halifa yan pinay at yung fuso mas sinabi ng mapapasin po may siperuma hindi gano'n mula po ay papa kaya if you lava the manologia that of na maro fifiria e da molando con taroia volero lo farfausia sport academy un fatto lama di na e la lama di foto da una farfausia na maro uma le commitment na ita sport complex na here se la milione da na ya fa una mamma fa mai tanto Era gato de perro na famaros, gato vai no maris, ya fai per gato no tai rua, fai per gato no tai yala, ia gato do perto na gato no gato. Ya, no foi de firma ya firma mameno na filo. Yo no tenho info, na gato no nave foi de famais. Da capi, o le fatto per gato di San Marcos Bafa ini dia faham itu menikmati ini bafa kebanyakan mereka mau lemah so refal yang luar itu yang difutuai nah sampai teman-teman atau pengalah berpefa harus itu nama masalah tapi orang Kristen Katolik punya sebuah perkara siapa mah ya bi dia orang sudah harus there's no more room for argument. We consolidate, we communicate, we cooperate. Forma malabasin mercados. Então, se eu não mercados isso não tapi, ya kalau kemudian main untuk mengawas formation, main tambia, cari mercado naho, dia berfaham mengatur per mau mercado famoi. Kaya may pera ko yung sa mga bifas, sino magkakasif, kaya yung fakafar ka. Ito lang ba yung yan, penang na tali. Yung barangay mas pero funalaro ng staff. Iya, katulong ka, magkakasif. In fact, magkakasif, kaya siya yung magkakasif, ay feel may lang for our SS, porque sa Samoa,
Lele, o Iei Chanel, ia rei foi kama. E tātou te whai fuafuna ni te whapero, ka marisi tātou. Se whiawhi ia mo ia te ngā whawhekele, ngā whamalo, le paia manu mauruma o tātou a futa le nei whiawhi ma tātanu. E tātou waroane alo ifo e whai tātou sao ia mawao, tātou te tunuma i whatu, pēra, e tau la mua le a te fuka, tātou wa nana o tā ronga. O tele tukulanga lo munu mai a tātou, le platform le tātou tukualiteki le nafau o tātou matua la wau. You name any sports, marriage was the best. You name it. Ela o marcato tem que te fala assim nem macho. Aí a bona e uma hora tem que eu ina tifata. E a mão marca que tá toda é falo bom, né, tá no fanal. O tá no filho de chinês que atu. Mola que foi tu plano de tu e tu passou. Já tá aí no seneu. A todos tem o mais de solução para tocar tá do malo. O filho de Cristene. Já é a boa o letra faço. Ya antropologia europea, ma lo che fa si la tua può trattare la tua caratteristica di tutto fatto sta per fare un film di sempre si sa cosa fuori di via ya wa amaro kalai ako tema ina rupion na staria na uma coisa que eu fiz kalau prestege masyarakat Maris nomor masa yang ayo kai kata ila usul di ala o kainga mingska no pea ko putar wale wasa mo ya dia tak sabalino ko ima ka pulau ni dosa kalau pele ko sa kung pulau nga ka ko wai wai suka ko le ko suka ko le uma kemi ya na malo ni ka name rights council taste of star. Yo me llamo Polo Oirosiu. Honourable Ministers, Your Excellency, and members of the Diplomatic Corps, members of the Judiciary, members of the prestigious Maris St. Joseph Sports Club, members of the media, fellow sponsors, esteemed guests, ladies and gentlemen. It is my honour to be here on behalf of Samoa Breweries to celebrate the 34th Wailima Maris Sevens and the 6th Maris sports season. This year marks the 30th year that Samoa Breweries, or Wailima as we are more commonly referred to, has been the proud naming rights sponsor for Maris St. Joseph's Sports Club. And Wailima Maris Sevens has become a household name in Samoa sporting arenas. We are very proud to be able to expand our sponsorship to include the annual Maris St. Joseph Sports Club season, which encompasses not only rugby, but rugby league, touch rugby, netball and boxing. When sponsoring sports, the key focus of Samoa Breweries and its iconic Wailima and Coca-Cola brands is sports development in grassroots levels, as well as the empowerment of young women through sport. This sponsorship provides the perfect platform for us to achieve this. It is no doubt that rugby is Samoa's favourite sport, and we have produced some extremely talented players over the years who have gone on to play internationally. We firmly believe that there is still enormous potential in our local players, and by sponsoring organisations and events such as this, we play our part and contribute
to sports development in Samoa. We commend Marist St. Joseph Sports Club for their commitment to sport every single year and making Vailima Marist International Sevens a successful event. With its other events such as the Vailima Marist Touch Rugby Tournament, the Coca-Cola Netball Tournament, the Vailima Marist Boxing Tournament, the Vailima Marist Rugby League tournaments, they have grown in popularity and have increased participation and following of both males and females. We applaud Marist St. Joseph Sports Club for your passion and drive to keep these tournaments going, even though there have been difficulties in both the measles and the COVID-19 pandemic. Even with border closures, you have continued to forge forward with your plans to create playing opportunities for our youth. It is extremely important that our people are given the opportunity to participate in sport, and we are very pleased to be in partnership with Marist St. Joseph Sports Club, who is leading the way in sports development. The vital work that they do by increasing participation, especially in sectors of society that are underrepresented in sport, are making substantial contributions to the health and well-being of individuals. The influence of Marist St. Joseph Sports Club, with its strong membership and reach, is especially important in today's society. The problem with obesity and inactive lifestyles is a cause of concern in our communities, and we congratulate on your efforts. With health and well-being also at the forefront of Vailima's endeavours to promote responsible drinking and drinking in moderation, we have increased our portfolio to offer a healthier option for our customers. Our Vailima Gold, promoted here tonight, is a low-carb alternative for the health-conscious and particularly suitable for players and for others who are not wanting that next day leg. For those of you who haven't given up alcohol for Lent, I encourage you to give our Vailima Gold the taste test tonight. There are some samples on your table. Lastly, I would like to acknowledge our family of sponsors. As an avid netball player and an administrator of that sport for many years, I know only too well the difficulties of running development programs with limited resources. To run a successful event and programs requires not only money, but a strong network of committed organisations with different skill sets. Your expertise in your various industries will provide 360 support to organisers to deliver first-rate events and programs. I thank you very much for coming on board and supporting what is promised to be an incredible year of sport. I give special thanks to Awhiunga Bomiu, your executive and membership, for your unwavering loyalty to Vailima, year in and year out. We are fiercely proud of this sponsorship, and we look forward to another successful year together. Thank you. Thank you, Mpolo. Ladies and gentlemen, please relax, kick back, and enjoy the 2-minute video of sports with our communities. Lights off, please.
Yeah, all the fine woman in our Tato family, it's time for us to enjoy and be merry. All the time, yeah, there are along that Tato Bahama, Little Sama, all the naming rights sponsor, the taking of Samoa, the Wailima, co-sponsor and partner for life, the late Honorable Poor Fred Whistle. He had a feeling on soil, from the Whistle, he had a poor entry Whistle of time to run Sua. They were together with Richard. Thank you, baby, and thank you, Richard. Our co-sponsor is TV1, bringing the game to you live on during the 2 days. If I may back the coming of Samoa, of still sponsors Samoa, Samoa Commission Bank, Stimulus SSAD, Pacific DC, transferring more than money. Samoa Tourism Authority, beautiful Samoa. Samoa International Business Finance Center, for your information, this is the rebranding of SIFA. So it's no longer SIFA. But it's Samoa International Business Finance Center. Our branch sponsors Samoa Financial Industry, Minus Supermarket, Samoa Shipping Corporation, Tower Ice, KR Security, Samoa Media, SRWMA, Tour Gas, Autosaver, Real Estate Samoa, and the people of Samoa. Hey, hey! Ho, ho! Hey! Enjoy. Manatua na ei pola na nosa ia matabua masas tato shaki twaina mai o faiatu yo matua ele rea ko tono tato komit ia mafala